Assalamu alaikum, hurmatli seyirciler. Bu UA TV studiyada Ukrayna haberleri bugün sentyabrның 5 çarşamba kunu. Rusya Ukrayna siyasi mabüsü Oleg Sentsovның mefasını ikinci kere red etti. Mefa hakkında müracaatını rejissörünün anası yazgan edi. Cevap olarak Yamalo-Nenetsk muhtar bölgesinin mefa sualleri boyunca komissiyası Sentsov Putin'ge mefa hakkında uzun müracaat etmege gerek olğanı hakkında yazdı. Mektupnu Oleg'nin advokatı Dmitri Dinza yayınladı. 2015 senesi avgust ayında Rusya mahkemesi kanunsuz surette Ukrayna rejissörü Oleg Sentsov'nu terörcülükte sahte ve uydurma kabatlardan 20 yıllık şiddetli hapis cezasına mahkum etti. Cezasını mahkum Yamalo-Nenetsk muhtar bölgesinin Labytnangi şehrinde ala. Mayıs'ın 14'ünde Oleg Sentsov bütün siyasi mabüslerini azat etmek talabının müddetsiz açılığını ilan etti. Avgust'un 29'unda ilan etilgen mektep mütekeresinin riayeti ve sınırlav yolları boyunca nezaret geçirmek için OBSE kire bölüvü gibi sorularını Minsk'te 3 taraflama kontaktlı grupası müzakere edecek. Bunu aytışmalarda Ukrayna temsilcisi Irina Gerashchenko bildirdi. Onun sözlerine göre Ukrayna Kenya'da Ukrayna siyasi mabüslerinin dönüşüvü hakkında sualını kotere. Bunun ile OBSE temsilcileri ve Kızıl Haç Halkara Teşkilatı'nın işgal topraklarına kanunsuz surette tutulgan Ukraynalarga kire bölüvü. Ayrıca çatışuf neticesinde belirsiz gayip olganlarının cedveli de müzakere edilecek. Suriye'nin Idlib eyaletinde bombardımanlar neticesinde 13 adam helak oldu. Sentyabrның 4'ünde Rusya ve Suriye'nin harbiy kuvvetleri 30'ga kadar aviasyon darbe etti. Bunun hakkında insan hakları boyunca Suriye'nin nezaret etuv merkezi haber etti. Bu münasebet ile Cuma günü BMT Tehlikesizlik Şurası kuruluş geçirecek. Bunu Birleşken Milletler Teşkilatı'nda ABD'nin daimi temsilcisi Nikki Haley bildirdi. Bashar Asad orduları Rusya'nın yardımı ile Idlib eyaletini terörcü sayılgan hükümetke karşılık göstergen gruppalaşmalardan temizlemek planlaştıra. BMT'de tenbiyeleyler Idlib'ke hücum en büyük humanitar felaketke getirebilir. Suriye'deki adamlar başından pek çok şey geçirdiler. Bu acınlıklı vaziyet. Eğer hükümet kuvvetleri teritoriyanı zaptını devam etmeye istese devam etsin. Ama kimyevi silahını kullanıp olamaz. Öz adamlarına hücum etemezler. Biz buna dayanmayacağız. Эймсбери шehrinde zerlengen çift sabah Rusya hafiyesi Sergey Skripal ve kızı Yulia zerlengen aynı sınırlı paraliç maddesi ile zerlendi. Böyle yekünge kimyevi silahının yasak etülüvü boyunca teşkilat ekspertleri geldi ve Britanya kimyatının hulasalarını tasdikladı. Kimyevi silahının yasak etülüvü boyunca teşkilatın bildiruvunda zerleyici maddenin adı anılmay ama Büyük Britanya Dışişler Naziri Jeremy Hunt beyanatında Rusya istisal etilgen novichok olğanını kaydetti. Dışişler Naziri en yakın vakitte bu münasebet ile Avrupa Birliği'nden Rusya'ya karşı yeni sanksiyalarının kirsetilüvüne erişmege söz verdi. Bu novichok sınırlı paraliç maddeydi. Baride Skripallar Kurantasını öldürmege intiluvda kullanılgan aynı madde. Büyük Britaniyaga sınırlı paraliç maddeni kirsetken Rusya tarafının akılsızlığı ve eyalenin tehlikesizliğine lakaysızlık bu dışetli ve memuliyatsızdır. Britanyalı Charlie Rowley ve onun apayı Don Sturges iyunun sonunda Zerlenov alametlerinin hastahanege yetkızdırıldı. Zerlenov neticesinde Sturges iyulun 8'inde öldü. Polis Rowley'nin dairesinde novichok olarak yayınlangan maddenin flakon taptı. Sabah Rusya hafiyesi Sergey Skripal kızı Yulia ile Mart'ın 4'ünde Britanya'nın Salisbury şehrinde baygınlık alda tapıldılar. Ular da sınırlı paraliç maddenin zerlengen edi. Kurantani kurtarıp oldular. Londra Moskvani Skripallarga suikast etkeninde qabatlay. Rusya qabatını red etti.
Японияда Джеби тайфун себебінден әлі қолғанларының сайысы 10 адамға артты. Миллион евлер электриксіз қалды. 800-ге қадар авиа учушлар олмады. 3000 адам суни адада құрылған канса ярый сув астында қалған халқара валиманында кежеледі. Оларны бүгін саба автобус вегемелерді алып кетмеге башладылар. Тайфун сентябрінің 4-інде ерлі вақыт бойынша өлеге яқын Сикуоко адасының сарып алды. Сонра есе Хонсю адасында да тарқалды. Миллиондан зияда адамлар тахлие етілді. Метеорология қызметлері фортуна, сув ташқыны ве ер елішмасылар ақында хабердар еті. Джеби тайфуну сонки 25 ел ішінде олған ең күчлі тайфундар. Гордон тропик фортунасы Мексика корфезі ялысына барып етті. Фортуна Американың Алабама ве Миссисипи әлетлерінің сынырлары янында құртара. Әлетлерінің губернаторлары февкуляды вазиетні илян етті, бинлер жевлер электриксіз қалды. Туневын әлетінің женюб шар қысмына ерлі сәкенлерге ярдым етмек үшін Милли гвардияның 200 аскерлері йолланылды. Метеорологларының тахминлеріне көре ел жумақ шамына таба енгенлешедек ве қашырғаға етедегі шубеледір. Қызыл террор құрбанларының хатырасы өле вақтында сүкунетді қасынен аналды. 100 ел әвел 1918 сенесі сентябрдің 5-інде халық комиссарлары шурасы қызыл террор аққында қанун чықарған еді. Айны бұл весеқа большевиклер режимінің басқалар сесетінің ресми башлануы оларақ сайла. О вақыт инқилапқа қаршы күреш деп сынфи душманлар деп адландырылғанлар йоқ етілген еді. Трекчелерінің түрлі мәліматына көре 1918-19 сенелері ішінде 1,5 миллионға қадар адам өлдірілген еді. Экемлер Ильхақ алтындaki Қырым еле сыныр мемориятында Украин сыныржаларының илгзерленмелеріні қайдетті. Бұ Армянсктаки Қырым титаны заводының зарарлы атықлары еле бағлы. О ерде екінші афта ерлі сәкенлер тамақ қымырчемегіне ве бұрынның ялқақлы зар қозғамына шекет еті. Япышақ маден эшяларға ве осумліклерге зарар кетіре. Тәфсилатлыжа Левхамызда. Бу Херсон вилаятында чаплынка незірет ноқтасы. Ильхақ етілген Қырым иле сыныр. Бу ерде Украин сыныржыларының илк зерленмелері қайд етілді. Арби хадимлер баш ағырсына ве юрек бұлануына шекет еті. Телеке ақында белі олған сон, біз бу ерде қызмет еткен шақси еркені техлие еттік. Ве ерлі органларға хабер еттік. Бу ерде бізім незірет етіп группамыз чалыша. Олар ава өлчілевні япып, мұнаси құрылышларға малюматны білдіре. Титан заводы Херсон вилаятының Преображенка қасабасындан 6 километр ұзақлығында ерлеше. Завод атықларындан сон адамлар юрек бұлануына ве баш айлануына шекет етмеге башлады. Мұна бөле аризалар дестесі. Бүгін чықтым маға да 6 адам мұражат етті. Эсас шекетлер бұ ағызда құрылық, тері қашынтысы, тақатсызлық, коз ағырсы, юрек бұлануы. Адамлар маңа бөле шекетлерінен мұражат еті. Сакинлер айтқанына көре авада сульфат екшілігі дайыма дойыла. Амма сонки күнлері нефес алмаға чересіз олды. Белки кірлі мадденен кесіттісі кетірілді яғда ве иляхыре. Менімже оны дағытмақ үшін сульфат екшілігінің қойылығыны зиедеже олды. Веселям. Ве артық адетінже баққанда зиедеже олды. Вилаятның мемориетінде меморисыныға комиссия барғаны ақында айтыла. Комиссия тарилі кечірмек үшін нүменелер алынды. Шымдылық Херсон вилаятінде теляш үшін себеплер жоқ. Ең чоқ зарар Ильхақ етілген Қырым сакинлер көре. Бұ Армянск ве Красноперекоп. Себеп Титан заводында технологияларының бозылуыдыр. Крим сьогодні, потерпаючи від води. Қырым сусызлықтан зарар көре. Олар помпалап деңіз суына чекелері технология бойынша истисалда тұзлы суының бар олығы химияви реакциясына ве аттықларға кетіре. Завод реберлігі әсірет адамларға зарар кетіре. Қырым татар халқының межлис рейсі Рифат Чубаров Украина тыш ишлер назерлігіні бұ меселе бойынша химияви қорувнен оғрашқан халқара тешкілетларға мұражат етмеге чағырды. Олар ишғал алтындаки Қырымда незарет өткерсінлер деп. Деякі експерти вважають, що
Bazı ekspertlerinin fikirine göre Kırım Yarımadasında ekologiya felaketinin sebepleri Rusya arbilerinin Titanda saklanılgan arbi zehirleyici maddeler üzerinde nezaret gaybı olabilir. Menimce bunun için Ukrayna Dış İşler Nazirligi kimyevi silaha karşı kureşken halkara teşkilatlarga müracaat etmek gerek. Kırım Titanı zavodundan zararlı artık ilhak etilgen Kırım şimalinde Armyansk'ta avgustun sonunda oldu. Belli olmagan madde atmosferaga düştü. Neticede evlerinin damlarında ve terek yapraklarında totqa oşağan yağlı pası peyda oldu. İşgal hakimiyeti bildirgenine göre zavod işi 2 haftaga toxtatıldı. Şehirden balalar tehliye etili. Angela Leshko, Imran Hüseyinov, UATV. Hürmetli seyirciler, bu dakikaga bu sonki haberimizdi. Daha çok haberlerini sizler UATV.ua saytımızda okuyup bilesiniz. UATV ile olunuz, sağlıkla kalınız, görüşkence.